Presbyterian Musical Committee Sam Sasami Sam Committee Presbyterian Choir Hai So Sam So Ang Taharu Nam de Jose de Taharu Tuta Presbyterian Committee Kantinga Roman Rosi Rontania Amiru Salvation is the Kanang Lapkan Salvation Friend Channel in the Toka Kalakan Presbyterian Committee Kanin Kanti no Tapzeta Amiru Chila Juna Eki Hai King Hong Kong Eki Lain Yang Kanti Misila Hai Chu Any Raya Channel Hai Kamanuma Hai Committee Hakan Kasi University of Canva, orang makan, direct, assistant director, finance and complex, similar. Pastor, similar. Wazan may first pastor sila pakatin to kita reason mo mo sila ini saya so diminta ini oh tuzi joy mo tuzi ka imete uzo ram tham chi umsa ni pako sanpaso TFCI Gosi Presbyterian Choir akun so patum sunging taka patin rom ilawol rom ikanti entonta ay tapos mati pe ko di ha sa entonta pe din sa akin che itin thoro ko takle TFCI Gosi Presbyterian Musical Committee the 27 Presbyterian Conference the 56 February ay kailangan Kapuna yung nakakain mo po dengan yo. Sami sobat panelin mana takin kanin danse upala ujung muncul tambah jenis orang itu secretary TFCI Gosi Presbyterian Musical Committee. Kamu nawe orang mungkin tidak mana. Affair place dengan betul. Ani mo. Affair no fair kan malah pun. Friend le gaya kan pun betul. Ini pasal kan ni. Apa sih? Ikan. Ada yang jalan orang nak no. Mereka betul kan itu. Ya apa? Terus. Mereka orang kamera ke no. Terus kita jalan. Ini mana lah? Antam tu apa kameraman? Tu be. Oh ini lah, iniไม่ติดKita tanya supaya ini oh, gua tahu tak kau apa? Samsung. Gua selalu dulu orang pakai masih apa? Email try to long with no. Nunggu kids lazati. Kita ulang apa itu? Tanggal baru Sami som padi som padi oh apa jadi nunggu sami som padi Pijoy Vasti Umwa Nancy Joseph Nancy na number oh Nancy na Zoe
pa sang so ko so ko lòng rồi đi sang số người đi cùng đi ở đâu cũng thế ulang kamu apa yang terjadi along Kopela Arotia, but he in Rokuin election without Sansinda, Midana don't know how to don't need Charlotte, but he in a Taco. Dong cái thấy sinh đi thằng lâu là pasal tentang kita tak tinggal dengan orang lain. Jadi, kalau kita mau berdoa sekali